Welcome. Zanzibar show. Hey, Rabe show. That's the title of the Sunday. Jadi bago Sunday mulai go to change of radio. Jadi tabaca go to change radio di sekarang mau Zanzibar. Angker ko di tabaca Sunday mulai jadi la talao. Kanta tamo go to arfahul. Hey. Vanete kalomolo amateu HBS32 le tatse vanete emparele nete ke yona e tla go phološa ra la mogala ka moka mo hle tlabele le gona ke thatjeng ke dijara te tanko ke thola madi ka ga koloi ena and then ke hlatswa mfa di huba le di sipa how ntwena ha ke kenya hloka mohang khale ka koloing ka mo ke tsebe ho nkga ha ke kenya hlo o ntshwara hlo man wa o ntshwara hlo absent boy ko tshwara fela hlo o ihlatswa hantle koloi ya ka eo o emella morao wa bona ntate mkoto all right ke ihlatswitse koloi a mfa dintho ke hlape matsoba le matsoa ka setse ang khantungwe ke sa itse ona ke tla re ke ke khutlele washining ke lo hlatswa washine ha qeta o tsama ha ke hlatswa washine ke a o hla mantswe ka re jwale o sona le batho ba buang ho bodimo mona mara jwale o sa hlaile ka re ke molekane wa ka le ngwana a usuwa ka mmathapelo o ga bitipule bona kuo mosadi wa ho hlatswa washine ke makalo ga eman ha hona batho hae ke nna le ngwana o ne ke mo pepile ngwana le yena ka morao ka mo o starta wa khamola ntate mokoto etsa ntho monna ba fitla wa ka o fitlile ka morao late ka bo 4 a fitlile a mfi cosmetic bag e tletseng di sipa le ding le di gaunu le diphahlo tsa bana le 100 rand ko kenya gaunu ke tsamake ya di shop mantsibu apa ke emi speeding ke tsutsi ke tjena ntse ke hopola gore ne ke hlanya jwa ke bua mara jalo ke question ka bana ba ka bana o botswa ke mang ke ma o question hang question ha hlaisi gore ke mang le ntse ke la mpapala ka ntate matala o itlhaisa ka ntate matala ke ntate matala e ka re ke ba bo monna ba tlo ngotlela bana gore nna ke supportisa monna wa ka bana ba isimba hae ena sa mfi chance ya o bua ke dumele se yena a se bua batho e ka re ke bane ba mpotsa dipotso ko tluwe ha bohloko motho ona o ipitsa sena ka ngwedi ha ngwale e khiba a ngotla papa re ke rapele papa ke re ne le mosione papa ha nkapella bona ba re ke eme bosumbo ke tabula le diphahlo ke mathaka strateng ke tsotse ntse ke tseba all right e tsamaile taba ya ka ya bipolar di doctor mo ke tsamaileng teng ka nnete thuto ke a hlanya ke bona ne ke na le stress sa batswadi ba titaba ena ya ka ya ntwe bana ba re ke bipolar e qadile kae ho abuti but jwale ho botho ke molekane wa ka ba ke ena distant bijama papa tibela molekane wa ka ke re ba bitse molekane wa ka nna ke batla ho tsamaya ke ile di doctor ga fitla doctor Makwane tena ke kopa o ska wa tlata fole ya tswela ka mo ke ile ho Dr Makwane a ke fitla mpotsa go etsala ntse ke tseba ke itse ha ke sa gopola ile kae ya khutla ya tla kae eo ya ka eo Dr Makwane ko ba nkisa nkanyisi ke fitla ke thola doctor mo ya hloho ya bipolar ke mona mo ba qalang ho mpha pidisi tsena tsa bipolar le teng ha di nthusi pidisi tsena ha ke hlaela strateng hona le batho ha ke re pha batho bana ha bayo ho bapallwa dikereke ho bapallwa batho ba tsutsing ko gona una ko re ine le picture yana mfa yona kana go ke bitswe ke letswalo ke tshabe so di etsa ntho tse kaofela monna ba nlata a nkisa ka gantlo wa ka ene nna ke fitla ka tlung ka mane ka fitla ka hloleha ke nwele pidisi tseo tsa bipolar ka tshwara ke tswekere ya type 2 ya tswekere ke sa bone le mahlong ke nona ke ba mokana nna ntse ke re ke ya nona anti ke ya kula wa tlo hlaela TB ya wump wa hlaela sona sefuba seo wa hlaela bipolar wa hlaela di high blood ne ke nwa dipidisi tse 19 tablets ka letsatsi le 1 tloa ka 4:30 ke sa tsebe dipidisi tsena gona ke di manage jwang and then up until ke tsama ke thola doctor ke wile ka tlung ba re ke Dr Lubile very ena ge Dr Lubile hona le ntho mona man ka tlase mo nthwena ya tsamaya jwalo ka yena mathaba ya tsamaya nthwena ka maleng ka mona ha ke tsebe nna nthwena ke tla re ke all right Dr Lubile a re no ka ga popelo ya hao ke tlo ya ke lo kenya microscopic ena ke nang sepono ke shebe ka hare ka humpung rona hantle ntlo ho etsalang ka wena ke mona maile a thola diso ho bo ho thwe ine ile
e ne e le TB ya ka hare ene ha ena di-symptoms so ka mantswe a mane ke tlo shwa lefu le thotseng because insulin ne se ke itlhaba ka yona o kusisa pa ko fola ha ka tswekere and then a mpha dipidisi tseo tsa TB ka tsama 1 year 6 months ke na dipidisi tseo tsa TB then ka mora yona doctor eo ba reng ke Dr. Lubile ebe e tsamaya ka ofela mo ene e tsamaya teng e fitla e cancela dikhathi tsane ka ofela include some medication of which bopaki ba ntho tseo ka ofela ntse ke na le tsona ka tlung yaka ya be le go go fola tswekere haka jwale ho foleng haka ka tsatsi le leng yena butu wa lona ka tlasa mantswe e mme a re jwetsitseng ngwana ba batho ba nantsa ba tsamaya ha e se pelo ke sefuba ha e se sefuba go rua mmele ho thuki metsi ho thuki re fitile o tswana ka ofela abuti a o seng gono ka ofela ba tsamaya jwalo o utlwisisa so mara ha rena bopaki ba nthwena mme ba rona a re jwetsitseng yona ha ana tsama a mo bitsa a bitsa abuti hona mo no tswekere ile ya fola bipolar ile ya fola high blood ile ya fola TB le TB ile ya fola ka mora doctor eo ha ke tsa operation a re ntwe tse etsalang ho wena ke tsa batho ba so ke kopa lo rapela doctor e reng ho wena ya re tsa mo rapela ke qala ho bona ka mantswe a mang doctor o na dumela hore mafu a ke a boloi no doctor o ngentse operation a re ntwe ke ithotseng ka hare ho wena ke qala ho e bona ha e sale ke phela be ntse le hore o nontse o survive o phela o tshole jwalo ho tsa mo rapela ke qala go kopana empa wena ha mafu ana hobane ke chronic ya kere mafu ka ofela ha o ha ilimo a fodile ho tlileng ka hlonya hao mafu a hore a fole ke la nna ka tswela pele wa bana le di complications ka tsatsi le leng ke le hodima bethe ka kamoreng nyane ya bana ke robetse ke ukutlwa ke hatelele ke hloleya moya gore ne ke sa kgone ho hema ne ke na le molekane fela ka tlung ka tsatsi le ba mpha dipidisi ke motho a sa nhlokomeleng he yena a tswa tsamaikela botabeng ba hae ke ne ke tsamaya ntate Mokoto ha ke tla tlo jwetsa ntho o kekebe wa kgola o kekebe wa kgola ha ke tla ya ho doctor nona ho etsaitse eng ka tlasa thapelo bana jalo wa utlwa re tšhelete ya lelapa e fella ntho ntse o tsaka tsengata ke di tswekere tseno monna wa patala ka mona ke di operation nna mo ke leng teng alright ke rapele tsatsi le ne le motshiare ke ikwalletse ka tlung ke motho a ratang go kolomaka ke ne jwala ke kolomake ntlo ke hlape ke ikele dibukeng tsaka because khale ke lela education alright ke be ke robala and then ha ke robala e ka re hona le ntweng hataletse mare ha ke kgone le ho heletsa ke le ka tlung go thusa ntwena yo hatelletseng e le sesitwa hlwa motshiare okay ke utlwa man and then ha ke le toreng e ka re ke re nthuseng ke batla ho heletsa ke re thusang ha ke kgone mara ke ne ke keta ho rapela and then ha ntse ke le toreng eo ntate Mokoto ke bone ka re hona le dikoloi di tla ho nna ba re ema hanyane ke rona bao ska nehela o kila bona ha o so kgathetse ke netse ke kgathetse ke robetse fela tjena ke rapela ba re ema hanyane ke rona bao re atla dikoloi tsena di laitile mabona ke ipona ke tsa mathuteng engwe ke sa itsebe thutene ke tsamaya ha ke itsebe ho eme bese mane batho bana ba tshwere mehoma ba nkgutlisa ba re ke kgutlele morao batho bao be ke sa ba tsebelle ka jeno koloi tsena di tlile di laitile mabona papa di tla ho nna ke hoeletsa ke re nthuseng empa ha ke tsebe ke bua le boma batho bana ba batelela ke kgone lo ba sheba nna bana ba o kgutlisa bana ba nkgutlisa ba batelele ba feta batho ba lefatshe koloi tsena di laitile mabona tsa tla dikoloi tsena tsa tla ke ba emetse batho bana ke ba utlwela ba bula gate ya ntlo haka ba tlo bula le mati la ntho ha ba kena ka kamoreng ba bula le mati ke ha gore apo ho nna ya ka rene ke sa kuline ke sena nix up until today wa tla le ntse go tsa mo rapela ngwanana ka mantswe a mang mafu ana hao a fedile hang ha o khutla borokong bo o bone ke robetse ho bona borokong bo ka tlo qetella ke ena doctor ne se le kolomaka bane a ke tsebe diso tseo ne ke tshabeya ka hare papa ne ke tshabeya mara ha nketsa di test ha thole lefu la HIV ha thole nix ba nkisa CT scan ba nkenya metjhining eo ba sheba bohlanya bo antloedisa
kaofela di-chronic tseo ka 2004 ke kutsi 2011 ka khutlela ha ka 2012 ka 2014 ke ha ke ne ke fola tswekere ka nna ka ya ka icheka tswekere ya fela ya ba lelapa hape le bana ntse ba kula jwalo mara ke sa tseo na o etsalang ka tsatsi le leng ba mpitse a buta re he ke utlwa o thotlo ba mistress ke re hai ke rutletse sekolong ke bona gore ke etse teaching a re ne ke kopa bana ha ke sana le hlonolo ke ne ke kopa hore o nthuse ka di business tsaka o tlo ntsamaela dikolong mona o ntsamaisetsa business ya ka ya dikopi ena ba o shootang batho ba mohlaitsa kopi nna ke go yena absent boy ke kene sekolo ngwaneso ke na le marketing N6 diploma tsa teng ke na le HR and then ha o tswantse o mpatlele mosebetsi wena o re nna ke lo sebeletsa dikopi nga ga ke re go jwetse gore yena ona motho tsantseng high school a ke re ke a butua ka o tlo sebetsa kae wena ha o mistress o batla bo mistress wena ke mo makalle go ha motho o why o bua le nna ka tsela e jwalo absent boy ke lekile gore ke kene sekolo o botlo bua le nna ka tsela e tjenanana hono jwalo ntsoetsang ke di leveleng ke etsa di level ke tshintshile field ena ya di business ba ke bona ke sa thole mosebetsi ke etsa diploma o etsa diploma okay ai ke tlo etsa mokete ha ka mane ka tlung and then ke mokete wa o leboa ne ene ke batla monna ho ke batla litle kaofela mo moketeng ne se re sai ha ka tlasa mantswe a mme so motho ka mora go mme ya rona dintwe tsa di bilong because ene e le bohloko ntwe mme wa rona a neng a ibua ene e le bohloko ne re kopane re le bana ba motho go ka mme wa rona a kula mme wa rona le yena o tsamaile a tswa metsi ka tlase ho senyehile ka tlase mme wa rona ausi wa rona o tsamaile